Cuff. Apchi. Bless you. What's happening to my English? Has it ever happened to you that when you were abroad, in a foreign country, in Poland, what is abroad? Шальчик. How much medicine do you have in your medicine box? It's about 4-5 Kilos. kilos. Can you tell me in general, for example, about your health? Are you quite a sickly person, or are you very, very seldom sick? Sickly, it's mean sergantis daugiau. Like linkęs pasirgti. Or not, very seldom sick, not often sick. All these months I have shoulder ache. Shoulder ache, really? Yes. You have pains in your shoulder? Headache, A headache. just. Or some problem with the stomach. Okay. Or hangover? No? No. Never. Okay, yes. I never lay at the hospital. I have never been to hospital. I have never been to hospital. What happens to you most often? It's blocked nose or running nose, no, but usually blocked. Usually blocked nose. Once Yeah. in a while. And cough. So how do you usually solve these cold problems? Oh, with milk and honey. With milk and honey. And a long night in the bed. Long night in bed. It's in bed, not In in the bed. bed. Not In some bed. particular bed, just in bed. No, in particular bed. Oh. Can you tell me the difference now between e and the? For example, if you say that aš turiu katę, what would you say? I have I can't. a cat. If you say, for example, do you remember the cat I told you about? So then you would say the. And now, what about the difference between these two? If you have e and n, what is the difference Tada here? yra balsė, tada mes rašome n. Nes, neišeitų pavyzdžiui, apple. Ane? O kaip, pavyzdžiui, university. University yra iš u. Tai Bet sakom e-university, o ne n-university. tada nežinau, kas jau pasidarė. Reikia atkreipti dėmesį, kad reikia žiūrėti ne į rašybą, o į tarimą. Nes pavyzdžiui, university, universitetas, rašos tai iš u. Teisingai. Jo. Bet tu sakai e-university, nors ir iš balsės prasideda. Nereikia žiūrėti, kad university iš j, kas yra priebalsė, pusbalsė iš tikrųjų. Kosulys. Cough. Nemiga. Insomnia. Ant lapelių, pavyzdžiui, užsirašyti nežinomus žodžius ir juos priklijuoti namuose. Kadangi pas mane yra regimoji atmintis, tai darausi korteles, kurias, kai tik randu laisvo laiko, tiesiog mokausi kalbų žodžius. Šiai dienai tai džiaugiuosi tokiais atradimais kaip gramatika ir laikai, ten yra 16 vaikų. So, which body parts do you know from this guy? Almost all. Yeah. What do you call this? Feet. Mouth. 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 Uh-huh. I forgot liežuvis. Tongue. 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 Mhm, tongue. Delnai. Like that. Arms. No, arms is like that, all of it. Ah. I don't know. Palm. Palm. Rašysi palm. Palm. Aš visą laiką sakau kaip Palmyra. Palmyros horoskopai duodi Palmyrai delną. Palm, okay. Palmyra, and she tells you. Palmyra dėl to ir yra Yeah, Palmyra. yeah. What is this? Bra. This is bra. What do you call this part? Slowness, what do you call it? Žinau, kad neliks. Legs is all. Okay, I don't know. Mes čia visiems sakom kaip Tysonas. Žinot, Mike'as Tysonas, boksininkas. Jo. So, thighs. Mike'as Tysonas su dideliam šlunim, right? Thighs. Eyes. And what do you call now this part? Oh, very complicated. Elbow. Elbow. El- Yes, elbow. Both. I'll tell you a body action and you'll have to show what it is. Oh, that's right. So, sneeze. Sneeze. No, that's whistle. I whistle. That's whistle, yeah. I whistle. What about sneeze? Čiaudyti. Apchi! Right? Apchi. What about cuff?
Kosite. What about shivering? It's like. Yeah, shiver, that's right. Yeah, that's shiver, okay. What about hiccup? Hiccup. Žaksėti. Yes, okay, hiccup. What about yawn? Yeah. Yeah, kaip Jonas tikras, right? Oh, come on, that's... Tokia nesąmonė švaiga. O kaip pagadinti orą? Fart. Fart. There is a very nice saying in English. Be smart, don't fart, and have a heart. We have now 4 phrases that are very strange in English about health. Alright, so one of them is to kick the bucket. What does that mean? To kick the bucket. Yeah. What is a bucket? Something. Bucket is kibiras. To kick the bucket. To kick the bucket, what does that mean? Nuspirti kibirą. No. But what could be a different meaning of it? Susižeisti. Gal į tašką pataikyti. Kad nevemtum gal. So in English, to kick the bucket means numirti. Right? Yes. Yes. Yeah, you can also have another one. Yeah. There is an expression to push up the daisies. Daisies, like ramonėlės, right? So you can push up the daisies, stumti ramonėlės iš apačios, right? It's also the same thing. That the person is pushing up the daisies already. So it means that also the person died. There are really very many. So if you say that the person has a spare tire, what the hell does he have? Atliekama padanga? What could be on your Tai body? kaip lietuviškai pasakyčiau, zuikiui 5 koja. No, you really don't have it, and I also don't have it. Oh my god! What is it? You don't have it, I think. Ai, gelbėjimo ratas? Yeah, so it's a spare tire. Head, and shoulders, knees and toes, knees and toes, knees and toes, Nose. toes. Head and shoulders, knees and toes, knees and toes, knees and toes, head and shoulders, knees and toes, eyes, ears, mouth and nose. Good. Po truputėlį įsivažiuoji, jau pagauni azartą ir tikrai mokiniesi ne tam, kad mokintumės ar kažkaip, toks malonumas atsiradęs. Aš norėčiau, kad tas vienas, kuris nebebus vienas iš tos vienybės, būtų ne iš mūsų komandos. Ne, tik ne pirmoji, paskutinė. Labai noriu laimėti, iš tikrųjų. Žinoma, žaidimas yra žaidimas. Aišku, nesinori palikti tos kompanijos. Anglų kalboje šeimos gydytojas, arba iš tikrųjų, kaip jį turėtume vadinti, bendrosios praktikos gydytojas, yra vadinamas General Practitioner, bet dauguma anglų vartoja tiesiog trumpiniai GP. Anglų kalba yra 2 žodžiai, kuriuos visi labai painioja – receipt ir recipe. Ir ne vienas jų nereiškia recepto vaistams. Receipt reiškia paprastą kvituką, kurį gausite bet kurioje parduotuvėje įsigiję prekių, o recipe reiškia receptą maistui gaminti. Tuo tarpu vaistams receptas yra vadinamas prescription. Anglų kalboje dar yra viena labai įdomi frazė, kuri reiškia sėkmės. Jis skamba break a leg, pažodžiui susilauži koją. Ši frazė yra kilusi iš palinkėjimo sėkmės einant į sceną aktoriams. Tačiau dabar yra vartojama gana plačiai. Nenustebkite, jeigu anglas susijuoktų išgirdęs jūsų lietuviškai padėkos žodį ačiū, kadangi ačiū anglakalbiams skamba lygiai taip pat kaip jų atitikmuo žodžiui apči. Jie tai sako kaip ačiū. Vadinasi, tai yra beveik praktiškai tas pats, kas ir mūsų ačiū. Kaip žaisti, jie nežino, žodžiu. Alio!